Dumela bana beso a bua le lona ke tshepe ntwe thata ntwe boima kgeleke monna Mosotho o mametse jwale ke nako ho Lesedi FM le Thuso Motaung ba re ke masututsa ke tauna mane di phaka laola maqhubu ona jwale ke na le Ntate Stunna ke na le moshemane kwano me o tla fela ke se ke kena go khorebile go otla ntwina ya ivona a choko Waiting so long. monna dumela hle monna Stunna hello boy Ntate Thuso ke a le bua ja o dumedisa le wena ke dumedisa le bomabedi bohle ba Lesedi FM wa utla monna ke tshwere bo batho ba baholo bo ivona choka ya utlwa ka utla moshemane wa ka monna ka tseba wena o moshemane wa Mosotho o tsoa Sesotho o robala Sesotho o tsama Sesotho o bua Sesotho ke bua Sesotho ke bina Sesotho hey o le ngwe ke Sesotho fela ke shebahala Sesotho boy o etsa ntwetla bona o etsa jwalo wa sebetsa jwale o tla khona go ba ambassador ya rona le bo Mosoma wa tle kwana jwalo ka dihlopha tse tshwanang bo Black Mambazo ha ba fihla America ba tsejwa gore ba bina Sezulu ba tsama Sezulu ba bua Sezulu mmino wa bona kwa Sezulu le wena ke batla o be jwalo o be ambassador ya rona Basotho monna lefatshe lena kaofela Ntate Stunna ke a le bua Ntate Thuso yena tla etsahala tla ba jwalo ebile e sentse le ntho e etsahalang haholo ha o finyana re tla be hle re ntse re kenya sona Sesotho fashion o isa Dubai kwana go tloa ka bo di 20 ke tla be ke le expo nya Lesotho Dubai kwana ntse re kenya fashion sona Sesotho sena ya expo nye kholo ya Dubai ke tla be ke le expo nye kholo ya Dubai ke emetse lona Lesotho le dipini tsohle tsa Lesotho mane mo teng ba entseng stage se seng sa mehlolo monna stage se o reng ha o bapalwa teng o tle mmino na ebile le studio mo dutsing teng o tle studio sena se thuthumela ka nne Ntate Thuso dilo tsena di tla be di bina Sesotho ha o finyana goding yona o kile wa Dubai wena Stunna e tla be le kgathola ka la pele Ntate Thuso go ya Dubai mme bile ke motlotlo haholo hore mmino ke bona o iketeletseng ke fihla Dubai ka ona fapa lena la mmino le ke letsa monna o itshware hantle ha o fihla Dubai man Dubai ha ba bapale ke se ke tswa Dubai ka makgetlo ha o bapale mono Ntate ha batla lehlakoreng la boitshwaro fela ntwe ke kopang o etse ha o fihla Dubai o emele Basotho o etse hore matshwele ya le mono bo radi tšhelete bo radi milione ebile se di milione ke bo radi bilione bo radi bilione ba le mono ba o bone monna ba tsebe ho buka hore o tsamaye lefatshe lena kaofela o entse o entile wena Stunna Ntate Thuso se ke vaccinated ho ona hore tle ke tsebe khona fumana taba tse tsa di visa jwalo le hore bophelo ba rona bo khutlele sliding khona o tsamaya ho fihla dibakeng tseno tse mono o hlokahala go itshereletsa le hona ho vaccinate pele o ka fumana di visa le tokolo ya ho etsa ke motlotlo re ke bue le wena tsatsing lena jwale hore leaneng Dubai o tsamaya ka dikae ke tsamaya ka di 20 ke khutla ka di 30 Ntate Thuso o ilong ka matsatsi a leshome ke ilong ka matsatsi a leshome o apare Sesotho mona korostine na o e bapala haebe o bapala korostine o e bapale ha o bapala Koreana o e bapale Koreana ke tla be ke apere Sesotho bile ke shire Koreana ona o dikela gwana di bale ka sefofaneng ka mona hle ke tla be ke apere Sesotho fela Ntate Thuso ha rena ka tsela yo ke pina di fintse o reng o tla fitla o di bina kwana expo nya Dubai boy ke bitse di tse pina ya ke thata haholo performance ke elang ke yona eno e khutshwana haholo but pina e leng hore ba thabetse haholo an ka ile e bina ke yona eno ya ke thata ke yona e ke yang ka yona hona Dubai mo monna mamela mo ha o fihla Dubai ha o tlo bina pinena e reng ke thata give them a show boys o ba itsetse show le ka ba shebelletse Michael Jackson o ba itsetse show mshimane o ske wa bapala monna Stunna ke a o tsepa ngwana ka man ga o tshepisa Ntate Thuso e hlile ke lwetsa di maka fela re fihla mono ke o tshepisa tse di maka mshimane ke iteboela ho Ntate Thuso Dumela bana beso a bua le lona ke tshepe ntwe thata ntwe boima kgeleke monna Mosotho o mametse jwale ke nako ho Lesedi FM le Thuso Motaung ba re ke masututsa ke tauna mane di phaka laola maqhubu
Bona moshemane wa ka jwale ke bapala pina ha wena Ntate Stunna ke a leboa monna tsamaya ka khotso ko lakaletsa ka tla le mahlonono ko rati boy ke a leboha holo Ntate Thuso ke a leboha le mamedi ba bohle kaofela ba Lesedi FM ke a leboha ha o fihla kwana o ba fe show moshemane a re lo ba ruta hore re thata ke a leboha holo Ntate Thuso bye bye fofa hantle boy ke a leboha nna ke tshepe ke thata ke tabe ke bangata Dubai ke tseba hantle Dubai Ntate ke tseba le monga dikatuma ya tshwereng Dubai ya o kabetseng Dubai ke la ba ka fuwa dibuka tsa etsewa dingotseng ke motho ya ratang dipere mo kamedi wa Dubai ya busang Dubai mo kaofela katuma o rata dipere ka pelo ya hae kaofela ke motho ya ratang dipere o rata dipere hona ebile ke motho ya tsebang go kwetlisa dipere tsamaya moshemane wa ka o etse ntho tsa Dubai man rola ka letsa ka tla le mahlonono wa tsaro mmino wa bona wa bana o monate bona ba haetsana ke le bo moshemane ke le ba o menahane monna Ntate Stunna a re yena ke tshepe ke rata ha tau ena e rora mo dumela bana beso a bua le lona ke tshepe ntho thata ntho boima kgeleke monna Mosotho o mametse jwale ke nako ho Lesedi FM le Thuso Motaung ba re ke masututsa ke tauna mane diphaka laola maqhubu ya rora band ya rora taungan ya rora senyeha motho a senya makwala a tetema ka maleng ropetsa banna tsa lla bopatapata dumela bana beso a bua le lona ke tshepe ntho thata ntho boima kgeleke monna Mosotho o mametse jwale ke nako ho Lesedi FM le Thuso Motaung ba re ke masututsa ke tauna mane diphaka laola maqhubu